Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Francis Oshumu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Ningependa kuwakaribisha launching yenye itakayofanyika Ulmapinu, yenye itafanyika tarehe 21 mwezi wa 9. Napenda kuwakaribisha wote, mandugu, marafiki na wote kwa ujumla, na wakaribisha wote kwa upendo ambaye haina mwisho. Bwana Yesu asifiwe tena. Hii launching tutafanya na ndugu yangu Resula ambaye mnamuona hapa kwa kamera. Nyimbo ambayo tumefanya naye ndio tunataka ku launch nyimbo ambayo inaitwa KD Miankayai. Bwana Yesu asifiwe tena. Ningependa naye aongee aseme yenye ako nayo ndio wakaribishe wote. Esi siangai toltung'anak taata tenolong ena dama erorokita ntae tenkarna Yesu. Kaipoti nanu taa nkarna ajo Oloisula, naing'ua enkutoto te Rombo, naing'ua Rombo enkutoto naji Ntomani, nagira aikaribisha ntae iltung'anak lenkai, oltung'ani pookin ladalta tenolong ajo kitok ntae karibuni. Kiata ilo sirua naa inasua olashe lang Francis Oshumu, kiata ilo sirua tewueji neji Ormapinu te kanisa Ole Sinja. Nekigira aikaribisha ntae iltung'anak lenkai, kijokito ntae pookin oning'ito ele toilo enoshi lotadua sura ang naa kirorita, kijokito ntae karibuni iltung'anak lenkai. Wou akeyie oltung'ani iyata ina toki niata, wou mbung'a yiok nkaik. Ore naa ina siai naa kolabo amu ketii iltung'anak oogira aikilikuanu ajo kamaa oshi launching naa nyoo. Kiyieu nekijoki ntae ore launching naa kentoki sidai naa entoki nilo arany osinkolioitin lilo arany, nilo alo airecord. Ore piindip airecordo nilotu alotu anya osirua lolo sinkolioitin. Ore sii ina olong iponunu, wou akeyie oltung'ani iyata 100, wou iyata nkeek 2, wou iyata nkeek 5, wou iyata nkeek 10, wou iyata 20,000, wou iyata enkine, wou iyata lashe. Neeku peekilotu Enkai amayian. Etii sii ina olong intokitin naamiritae. Ore kulo sinkolioitin netii entoki najo flasha. Ore flasha naa lolo sinkolioitin otii. Kiata osinkolioitin kumok legira aasa kolabo, nikiata osinkolio naa ninye kigira ailonchojo enduata Enkai. Naa sidai enilotu ina olong piilotu alotu ang'amu lolo sinkolioitin, nilotu alotu ainyang'u ina flasha, ninye etii lolo sinkolioitin. Neeku ajoki ntae iltung'anak pookin karibuni, ilaranyak lenkop ang loo Makumayiana, orkulie loo Tumas, loo Masangai, orkulie kumok oleng. Agira aikaribisha ntae ajoki eotu, kiata ilaranyak ooponu oolakua. Kiata oltung'ani ojo Sapuki naa ninye olotu alotu arikoo entumo, kintoki aaku kiata ilaranyak le Tanzania oojing'u ina olong. Neeku kijoki ntae pookin karibuni. Emekidol ina olong ntae itabautua, nemayian ntae Enkai, nisho ntae Enkai omom. Metaa ajoki ntae karibuni, mirikino ake sii cameraman Jicho TV, subscribe, like, share. Kimayian Enkai tina olong itabau ilo sirua laa ntarikini 21 olapa le 9 temurua najo Nodule. Ajoki karibuni, kimayian Enkai oleng, loolakua olotaana. Ashe oleng.